Mwandiki mukaru ministry-ini ya ukui Engineer Joseph Njoroge niugite ati thirikari ni ihotorete gutigirira ni yagacirithia sekta ya ukui wa bodaboda guku bururi-ini undu umwe na kunina kaimana ciiko cia wikinai kuri makiria ma atwarithia milioni 2 guku bururi-ini. Ukipata saa mtu ambaye ako na private motorcycle akifanya makosa inaekelewa mtu wa bodaboda. So hiyo ningeomba serikali iweze kumanage pia ambao wana own private motorcycles. Pikipiki ikipatikana na accident, hiyo pikipiki pengine imepatikana na accident na gari, zipelekwe station. Dakika ya mwisho mtu wa pikipiki yeye ndiye huwa anaumia hata kama ako na insurance. Akiaria hindi ya guthurima mihango ya wiyandikithia weru wa atwarithia ya ceceni-ini ya Huduma tauni-ini ya Thika kaunti-ini ya Kiambu, Njoroge niugite thirikari niitanyite kuongerera kigiina kiria yonaga kuma sekta-ini ya bodaboda guthe bururi-ini niguo kuhota kumagirithiria mirutire yao ya wira mugaru na uria sekta ino ikoretwo kwa ihinda iraya. Tumi kinene muno gia kwiyandikithia ni getha tuhote kugia na uhoro wothe wigie andu aria marahuthira bodaboda, kana ni mundu ugurite bodaboda akanengera mudereva atwarithagie bodaboda iyo, ni hagiriire hakorwo hena uhoro wigie bodaboda iyo kana igie mwene bodaboda iyo, na nigetha tungika uguo ri andu aria marakuo ni bodaboda ri ni mekuigua maiganire na makaigua mamenyereirwo. Njoroge niugite ciiko cia wikinai riu ni cigukorwo ari undu muhetuke ni mahinda kuna thirikari ni kuhota kweheria ekinai aria makoragwo mehithanitie ta akui a bodaboda. Na bodaboda icio ri ni irateithiriria andu aria mararuta wira nacio, na ithuĩ turaruta wira uyu